Shemamba ya mamunyina ajo. Emma mwakwa bade ba Ahenkan 93.3 FM so braso so memu samo yansaka. Yesi adwane de beso wona Freaky Funky Friday news. Adunti ubete anije dia Kasiebo nso se ka ho bie. Ghana de Shemamba nsam ya di be ya boaboa no firi Kwadwo Apple newsroom. Ya ba betna ma me akua Frakuma studios. Na Kasiebo so kanasha no so se po mantammo ne firi achem abobabo. Afe Ghana de Shemamba nsam no dia wo betia bi anese. DC ya wa banda district ni mo so dia tu dwa ya wo chese Green Ghana no ebeboa asacha ne omam na gya nyina ya home emframa papa. Amampani na nadu dango akufuado dia tu dwa se oman ya hwere asase ya ntambe ya 100,000 acres e wo finhye makoma kudu ntam. Johnson asiedun ketia so dia tu dwa wo chese wa sesese communal labor kwasafu juma no ye woso ye hona sa sunsum no ye Kenya no togbe afede ade aba betu dwa se Ghana mpanifo ni bu honoma wo mu gidi breji tumi ankase enam wo mu ye furuncha no no de lalai Brim Central Municipal Assembly yesi we da sore ne ante asam na chese de ne nyankopon ba ebusuanum ne ye honom posifo akwochi boys mienu Woma kwa wia Achemodan Anglican Basic School for books. Na busuya book no kwa mode kwa Ahenkan Kasiebo mu chewa so ya mani boni ebutu ho. Yebeko efifi mantema akoda wonya fi hyadu mienu eno no ankasa ni nua be ma people ache no ayenade. Ebusuya ebegbo wura mu ewani jedie mu nsem na ani jedie mu nsem no. Joyce Blessing na ne singusu ya osre agrada ya Joyce Blessing day esum ene ya hande ya twaka bed wo mo wabusua chenwa so betimu nsempewa na wotwea mu ukọ asantimantemu a sinitwafo nkabo mu ko no baako asan hwere ne nkwa na namsoma na busuafo ayedin wo masoma mu kanina ne se konkom na maye na yaye konkom guru nyumtoni nso dia tu dwa ya wo kire se onu na nse wajai rap esanse na asem bi obeka on rap mbia na nkofo bi afa ne se wodi atem nkofo bi afa ne se eye eka ne sen ekutiabo enu nti se kura mpo de rap kura no brebra ma amane nso ma Ghana nyuntuni ba ko nkasa basabasa kwabena wakasa na smo ka ni nan se eye omanfo bi a wo mdo mo hye anwumtom no wo mdwinsi atse de akotena dwa so tontosu Ebusiansam na wufro ka ho na yesi agya ya de baba so ye Freaky Funky Friday news. Enu tichira wadwen 0594 841044 0594 YouTube. Any Facebook so ye dem ya Ahenkan 93.3 FM search ya. Ubehu ye fili gadochi na wadwen che. Udi agu onmo afi ko Google. Udru hono mo search ahenkanfmonline.com. And some ya kruche gu okokenkan because Kasiebo enso ubenya biahwe ewo ho so fili afa yamfa asede Emma K Asenso Limited Jubilee Hospital enafe sanso anasami ke bimpoma Plaza Hotel ajatum odisika aguyachi ODI Electronics enso eka ho bi me din de kwaku anin kusi buadumene Efia ampofowa Afa Information Center Kasiebo eji apitumo eni Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo ye bomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achem Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achem Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo Achem Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia yesu tumi ye Information Center ewo Achem Dwaha Awurade na ye Information Center
Achim Apreku. Gode why boafu. Kojo Kume eye David Ba Information Center. Dimpa Information Center. Achim Asani. Kosiewa ewa kosiewa krom. Osono Information Center ewa Achim Esem. Abnasemai Information Center wachim Abnase. Nyame hine Information Center wachim Ofosu krom. Ena Nyame Asem Information Center. Wo Achim Kroba se eye nida so ne awurade. Prince of Peace ewa Australia. So mo heba Information Center so asom se twitwe ewa achim dan Intiamwa Junction. Peace Information Center wo Kokobe. Eno sewa Information Center ewa Achim anyina se. Ko Sam Information Center wachim achiase. Keka no krobo eye Adom Information Center. Peace Infobiz Watercracy. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Ojinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eye Chirimenken. Nyankuma ase eye Nanapia Information Center. Da Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center. Achiase hini Information Center wachim achiase edintrom ewa achim kokobia na dwiko he Papa Tiger crowd kunche ensomo ewiemo kase hu donti wakobia tum agigum yiro na dom Information Center wachim mo from empasem wachim asene Peace Information Center wachim anyinam kutoku repent ewa achim otopa royal ewa achim toshiman mejefo tiase ewa achim labikrum omega ewa achim dan SDA ejapaya junction Omintimrim Mighty Information Center ewo achim besiase Big Information Center kwa abodi number 2 Kataban Information Center achim achiase junction adwini baku fotrim enso ewo achim asene bangalo Oman Information Center achim ayiribi no krakra no eye just say Information Center a ewo achim apoli adeshimama ensem no nkyeremu ane nfitiase eni Ghana Mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku Adodan Kwaku Fado edi atuja chirema wo finsha makumaku duntam no oman ya hwere asase yantam anase kwaye a esombo 100,000 acres ya hwere na eno na Mampani na Adodan Kwaku Fado edi nsemu tudwa wa abra na wo mo ehyefa ene Green Ghana project ewo nkrampuni mantemu eno Mampani na Adodan Kwaku Fado edi tudwa se saa nyoma weni na asase yantam tutu die se ya ayira ewo finsha makumaku ntam ene de keka ho no eyade one na band be yentutu pa na saa nyoma weni na no wo ma hwe asia no kwan na magudo a edoso bebrebe no wo matumi ahwe atuase kra osanso edi tudwa se wo mo be ye timber industry wo mo bebie na tumi afaso nipa pempem am wo mo ayadwuma ye na o chese odum wagwa mahogany sapele na asefo nini nada wo mbedi dwuma bi ewo saa mfidi dwuma kase wo mbebia eno no eyendua na mo de ba bedi dwuma no omampani na Adodan Kwaku Fado adu tudwa se wo mu susu se ewiase fana nina ne miamia odubi 79 million acres ano no na se wo no ma se yansu ya hwese abatutu ya de ne atumi abɔ ho ban omampani na Adodan Kwaku Fado na Green Ghana project a etoso mienu a ekoso a okokasa wase no ensemo de tudwa na busua doso pansam trofo ya chibigwa homaso. In Ghana, some 85% of the population rely on forest resources for subsistence to satisfy their socio-cultural needs. Despite their importance to our existence, our forests are depleting at an alarming rate. In the last 3 decades alone, the world has lost 1,037,846,602 acres of forest, more than 10% of the current total forest area. Here in Ghana, we've lost some 100,000 acres of natural forest in the last decade alone. Our timber industry generated jobs for thousands of people is suffering. Yodum, wawa, mahogany, sapele, and several other wood species of this timber industry are also depleting at an alarming rate. Climate crisis is said to be reaching a tipping point. Forests play a crucial role in the sustainability of our planet and our life on Earth. Wey aya Ghana Mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku Adodan Kwaku Fado Banda District Chief Executive Aya Onmanyamfo Emmanuel Akone Papa nso dia tudwa se na aya Green Ghana Day woka akire Ghana fo nyina se na kura no wanya ho kwan ankwaji bi kura na jawandua ene bomoden a fa ye wade hiade se dankwa ma bi
wobekọ eye forestry commission for ho na wakwa akwaje wo de akwa akwadua wose green Ghana na ya ka ho asama bo ho dawura ne his excellence na do danko akufado ne mpanifo twotwo wura bi a woman Ghana ne ntwo ne ntwo asam wo nyina da etutu wo mchacha mu nante krakra akwadua duaye no emfaso a woso ne de bebre oto an kasa su bia mu an wo ba mane a wo kire mu se ya ka eye enua endua no a ya na empe bebre nya climate change nkwa se yesi ewiem bobre asesanti na nsen ebia enikwa se kensu otokra beto sensu oto ho ebi wonum kra no bosumi bi ebewuram ya bosumi we de na ya nhwe nim se kensu beto nsu bo sensu ato ewiem bobre na asesa enti wase endua nua no enya no nkwa na ja yedua yesi ebebehwe na ya da asesa climate change na se ewiem bobre dan ho na mom ye no kra free wonum a emfa so bebre wo so nipa ye home a ye home ni nyina na ye de bipie na de ye de pie no ye san so gefoforo ekom de ye giko ye mu foforo no eye enua ye atwa ye ho ahia eno na ma ye sa emframa no eno nti ewo hia papa afa so mpo se wo mantam bi na mantam na wo no monte so no hu se eye enua sisi wo no ma ema monte so ye fe papa ye eno nti enua no ya dia eho ehia pa eno so kra be boa ma sa climate change na meka ho asem no eno so betimi a stabilize ne kakra bo we be manage na faako yedu June July me nim se June July de nsuo beto yedu May mu a May ye de May de ye nim se nsuo beto ne ampampa nso bo se nsuo nto bo hwan se yesi May nsuo nto bo hwan na nsuo to a esesane o ma bebre nti edua na ye edua no Green Ghana no eboa ye papa oto an kasa su bia ma no o chese Green Ghana no ya ka ho asem na enua na ye edua no e free obi anju taku angel simple Osha Green Ghana, Jumadia, Pennypo, any environment 18, as a first to say, because they are never the training in one try as a taboo as a dime, the moon so more kuno, a day up, which are not near some end. Last year, by the time I did them wire, because not was nearest to the Brazil, in Tiamat, near no be Anthony and but the fluid don't turn for a program at least ye no so kwambia so betime free yen tomo bia ba assembly honuma agree any forestry officers or more edema will be more kwakodira so ye organize your work na Ghana intermediate idea ehia passes we crown so to ewo Ghana change kan no no so to no different say ye assistant cra nti enam say ye na na ewo honuma chief manu man so ato nya ye bubu nya it's a natural rainy thing that necessarily who sort it in every country. Ahenkan FM. Nipa woti ni kai eya mensi krache ya wo banda district ni mu eno wo bunu mantem wo onibanyamfo Emmanuel Akone na owura papa isa so to aso biemu anu wo chese osre nananom ahemfo se obi amfa ne hu nhyem na emboa sese no endua ni nua no eya papa paye ma eboa nti obi amfa ne hu nhyem tene kra wantimi yo he na wantimi amfa ho anhyem a okire ho na de tia nso ho ya edua nua ne de enhye da anytime we ka se da we ne edua nua abre ni abre bia betimi ahwe edua bi Binimu efa echambe na amra umu father that chanda adise na medese ahifwa mu village community umubuwa na mrano nyana juma ndo be ya miano yenkusu enchansa ohwe adipa eha niya eni jasisi ebi adwali yakitiwa na soreba na jasina se enu ente abion manto se jasisi part ba form ema yenia ebetia biano ewu na yebetimenya more in the system ebebuwa amatu na nua bugu obate yasi yakwatwa agu na hemfo abakwamp na hemfo na na hihye chechire ti yafutuo we emu ye pa district chief executive ya wo banda district ni mo mechire bunu mantam ho no mo onimanyamfo Emmanuel Akone ya toa anwumeno Ahenkan Kasiebo Funky Friday eno no na oko Eframantema oyepon kese bakopa togbe afede a otoso makomakudu nan na opanyini no ka council of state ho osomya afiti afimpinu ne donso kosi afimpinu ne aduonu 2017 di kosi 2020
na osumwie ye no ana na no ndo to no ma san sika be to na account mu asas kan ye sesom obesom wo council of state so no onje 365,000 Ghana cedis eno ne S Gracia ohini nje no ngodi na no ohini no hu ya pe no se da bisika we de ompe ena osande koma abansa abanje ni sika ompe sika bia enam sa asemi we so ena ensem trofo bi ehun anyi se ye na hiu se ye ne dan yo unim di wakwa hunu wom se mtwoni baako a odi dumadia ya to din se good evening Ghana Paul Adom Ochiri ena odi tuja che se ai ya mois kana wonje na meeting po a wo mko se meeting a council of state for koye enu ya makomako ahanu aduana mienu 242 osi togbe afede ohini ekomu makomako aduana wotwe 48% enu nu chichema yo homu chichemu dunsia 16% na se meeting po kwakra kitua bi ni amma S Gracia we os masande akọ enu na ohini asa babo ntia beyi na no se dia krachi ne kan po Adom Ochiri kan no kra bia nim na meetings o wo mko na opinion na okobi enti dia Paul Adom Ochiri ekeka no enu nyama bia wodo na oye no enye no wa ezazo no ezem jonia ta bona fusu anane otonsa friends em jofo nti sansem na okeka no osini ko bia ni wotepe botugu. Let me assure you, as one of the most active participants in the Council of State, and I was chairman of the Economy and Special Development Initiatives Committee, which never met without me. So I was one of the most active participants in our general meetings. I cannot deny the fact that it was part-time work, it wasn't full-time work, and I think that after 4 years, I deserve colossal 365,000 Ghana cedis. That's a big man. That's a big amount of money. I was very shocked that Mr. Adom Ochiri, of all people who knew me very well, was a frequent visitor to my office many years ago, knew how I work. But why am I not surprised? Because he had done something similar before. Again, when we were having a debate about, the referendum that had to be aborted, he again tried to criticize me. He's surprised that he of all people, when I say he of all people, he will be surprised. He will know why I'm saying I didn't expect that from he of all people. But unfortunately, some people live by their, focus on their stomachs in the kind of things that they do. So, given my recent experience, I will say I'm not too surprised. Fiti afimpinu ni dunsun di kosi afimpinu ni aduonu. Openyina mutini ni no ka council of state ho. Togbe afede a otoso makomako dunan. Yankwa yanim ewanumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emuchochofo penny. The National Democratic Congress Ayora Johnson asiedu ketiake General Mosquito. Ono so aton safra ben otiso His Excellency na nado danko akufado say assembly ho no mo emra bi gu bylaws no yanhwade yenhwemu kena emra ya eboye ho ban na eja ema yasetenam yempatam enioma ekoso toten no sesa laws mra no yenhwe ye pa ne yenhwemu kena sanse nansen ase emra nhwada anya adwuma o ewo eye Ghana ha say titu ni yempatam Johnson asiedu nketia ne dia wanka politics NDC ni MPP o dia gu ya so papa o tore ka se so no wo ba wane o che sehwe first pa no amanjuma kwasafujuma ya frefre tuhu ba bia wo hye biara ene wo hye bombu kusi bombu kura bepia ba ne nyina ya kwa akododo ne ahyehye ne aprapra na ayekama kwasi bro ni se fe communal labor no se sa dia no se free system ni mu otwe na ni kuru won hunu hwe se no obi adwenya ne se ayaban behwe ye na doso dodo enti wo se aban ye otesu na nadan kwa agufado ene ni mpanifo MCs ahodro ya na nse wonte wo monka bebre nya posu ni wie ye de toso mienu wonte wo monka biem enti wo so mo sore waka na wo mo hwe na sa emra ne nya adwuma communal labor ne nya adwuma ahemfofro emfrefre kwasafudwuma na emboa wo sesese efim na emre ye sanse ya di bibia Ghana fotim sai unya to aba ne maame ya meba be prapra wo mpatam nyina ma enti timamuni nim Ghana ni no onim se wonde oto aba ne wie de mana nado otoma mahama otoma we tuma we wia enie ode pia water kura to fom e wosa aban na befa wo sa de ndia nyo enye asechire no politics woto aba ne man wia ono no project akese akwan wo ba beye na se pan so wankasa bedi kenke fatedoko nkradoko na ne ho dia to gatam se etwa no na wo twese na na do den frusuru ho embra me pradia dabi enye ne sa enye ye anu nti wo srese aban ne nhwe na yamboa na sa communal labor ahokeka no eja no ensan sori biem na enkenya ye pa
efi adokro yense no komoano ebefiri ho communal labor obi timi ko kan kire obi say sorry ma boda wuro sorry ma yen koye kwasafodum tata ma ye communal labor no nyina na ye ba ya kan che nipa tiri mu say communal labor no ehu hia tuwanche adwuma ehu hia enunti no uti auto a dia kanu nyina ye say abanye ma enu na say agi ensemu a operation clean your frontage akoye greater Accra minister nko adwuma yo General Secretary Church for Penny the Man National Democratic Congress Johnson Esedu Ketia and a wotin in Kenti or you know sa operation clean your frontage papa inanse kro yeso won kwa parliament o owura kwe won yeso won kwa parliament eja adwuma egu ne so enya se onimanyamfo Henry Kote adwuma egu ne so papa we pa brewa ka ne se krampupu ni mantem wo sen ha no ofa ha no osi ha no osen ha adan ya operation clean your frontage wo se ye de abone so na bo ye de abone so nyina da enye Ghana for to ensam a de si kire nsam ya kan to Ghana for trim nti na se akwaya sa no se sake ye boa ma esa kwasafo dwuma honhom no ya san awusu ni bie ma kebe boa ma efi gates mu atwo ku ensuo to na eyi fa kwahwe nkrampupu ni mantem ne ensuo to ato nyansam ketwa enipa ebubu faso bu dambale se enyasam ketwa enu di sa ne ma we nyina no ka kwasafo dwuma no wo ho no mo a nkaba boa ma efi bebrebe no afiri ho no se wo kwa kwasafo dwuma yi obi kura de politics be chechero se nanu ada John Dramani Mahama ese wo kwa prapra kododo ye de to ne so se ai na na dodan kwa kufa do nya na dwuma yi enti se ba omia emu nyina tete eka ne se Flagstaff House ena John Dramani Mahama ena edo osi anu nsem be ye bebre enti oye pani kwa na yi wanim se wo be ye kwasafo dwuma kra no ane ye twe o ni ade politics frefrem nti wo se sa de ni nyina da enya de papa e wo se ye gusu a ye koso a esua President Mahama osori ye dako enu hu se kwanye da ni fie ni mu island na ewo do aka region ntam afua one declare operation bia one declare policy bia enu ono koto ni slasher te mi fie ni mu nie me do ho asema ko fa ba o man num papa kra do ye hwehwe ni mu atem didi e ko twi kobre man didi na tem ne boni awaye ni se ni fie ni mu aye fi na ono asori se oye bibia fa ho MPP fo di akire di na tem say operation clean your frontage asisi adinama obo honda se sabre na President Mahama ye no enna media fo nyina bo na baso abamu nipa bo na baso se o member page man no nti obi a sori ani fie ni mu onye bia tanka nya no ne se a operation clean your frontage akoye greater Accra minister nko adwuma yo a missed opportunity to rekindle the communal labor spirit e wo manum na se amamo na koduru ba bi se wo a obeya de papa no esan se aban na nkasa je tum se onya de papa nti no wo koya de papa a se wo pese ogu aban ni mase Adam wey General Secretary Church for Penny Dima NDC Amanyoko no Johnson Esiedu Nketia General Mosquito ya bohwi akonfifi mantem na evivi mantemu ana ye na ye nim se ensubrem ensutobrem ne wei ye enso gugu enso nso gu a eba no ede awo na namti ya wo ba pa awon so ba echensem bebre na evivi mantemu kra ye fe no asente chewre a ewo asen south mansen mu ana akwada wonya finhya dumienu bribinti ye ntumi mfa ne din antudwa akwada owon finhya ma akoma ku dumienu oginagina pen 9 class 4 ewo achimchichire na wako school awapon onam kwa so obafia na nsuo ni yiniti rididididididi ana se da bi me wo ma hye me bukum me bagim me nyoma so kutakuta me nsuo betumi afọ ntimi mpe ba bi nyina ana okogina ba bi ti ogina no na na se ninu aba ma baako a ono de wanya finhya du nsuo efe no kofi same ana ofen so brahanum se brabe jam valandam ya no se na enso no gugu na tepena wako ena osi yo mate bra ko fi me das panya me nhiraw ena oka na fanti gum yo matinti mpacho ase me nyira hemfa ena osi begina no me dei ti motum agime bag na atwe no no se anda bi botum da atena no me se ya ena o man ba bi na otena valanda mu enti oto no ana
Kofi Same si da bi nsuo da no nyodo nti kodem aze nsuo ba pete beton ana akran si da bi menko azi council go for zongo o 70 years me kas match was menko e wana na Kofi Same e dia bu fro patch na bag no to twini inside ana opian wura on mo na do orokodo ho sai nsuo na egugu no Kofi Same adwumbo na bantim oto na ne ho ayede den ana ze na what dinama no na ma etwa nti sama mpam honam ti opebi ate no hoto so ti akoda ye a oya ne nua bampo no wa manpo se nua ba ne busua ni wa manpo Kofi Same di agragra ko ru dem okoto shakoda so e di ohye ene na da enya asem ketua na akoda no si de ntema no hu so na da no se owie ya chi ana no tete no nua mo hu ye no edi adanse pefe sampa Kofi Same eyi ni nantem srade wa wo bremu egu no so yenti akoda na akosam ode tuya man boni anim Adan na me kustu ene na ya pon ni nsuo tapa ti me duru eda bi ho na sa me maame ne ba no efrem se metena veranda mu ho no ne nsuo ntia na maade na befi enti me kwatena ho no ka chem se ne mra mesen ne me kwatena de nsuo ne bom ngas debi veranda mu ho na metende nsuo ne nkame enti ho na ne bufu no je me bag no tokune dem enti no na adwen ye nse o me wura dem akokofa bag ena ne bufu no tam me no de wura dem to de wura dem no dan ni mechi me yes me kikam no so man no chi me ko enti won me hu hwe bi jesam sole ye na me de nwule ma ya se nwule de agu me so ewo vichire hono nti wona oye msaada ndam soande na ma ya se mianti me nim se oye mbibi oso anyem bibi nti ji so no na ibusa msoade de na bibi fita bi na na ewo hono obi a mepie mi so mia na mani sitete me na msole ba efi na mbo ba mane ana dem no eni amuti ye eya akoda wanya finhya dumienu bribi nti yentumi fani di ntudwa okosku ache asen chechewre wasen south mensin mu ena ni nua ba me fa no Kofi Same 17 years akoto ahye no so awo bremu pa ze opobid natena woso ena na busuani na ni nua ba wa manpo akoto ahye no so wokude suntam ena akodanzo wie on bibi fita ewo ne nantem na enu achi ena yaman boni ne akoda yi a Kofi Same akoto ahye no so de ohye ene na da ne maame Madam Juliana Owusu ena madam mi say he Kofi Same we prepare me ba ne papa esa se wo mu kwa yarsa bia wo mu ye hwehwemu no na se otum se akoda ne brepa ne kuachi ni na otum se abra Kofi Same hu sane no asema oka ene se de no si so akoda num no onyo oka me kuachi ana akoda za josa obende wajire no ne ho dense no na maame no so akosem ode tu dwa no owie no san tu mabunu nfu se eya mabunu ni nya botre sanse o ware ya emai ubetumi afa wa esanse wa odi awaware no entie mu ntie break na munya botre kakra entie Madam Juliana Owusu mahwa na asemi hu se wone nada akora no sole ye no na dress no ne gu ne nchen wo fa ne nyina ade ba na mu ehwo no mu aban me de ne ye de ne ko hospital no se ne se no aye kuro to mu mema ne nulo ne ye de mema no no wo ba fie me nu ansu ye de tototo ho mo no se ne kon achi nso ablante ye no ye asem ni si ye no ne maame mom ne ye frɛ ne maame de meka ne se de Same aye be ma bia fantu no hofo akwala awale anase edie de wo hotam bia wunyi kaka ayimpa wo befo oba nti enuro wotam so a ese wunya botere na wanya botere na wo koye sa akwala abani sem se edi a ene aban onfa ne ho nchew ana aban onfa ne nchew wo so wale topreti se wo so afefa no aware na etia edin asa de na se do aka na aban somu a waso be hyepa wei eya akwade wanya finhya dumienu ne maame Madam Juliana Owusu maame we bana Kofi Same akoto ne mona no na Kofi Same maame so yane ne kasai yaman boni oyene ba nyame do kwame adex ene Madam Gloria Entry a ne bana Kofi Same akodi nsamoni wei eka no so no a ne bana onim se de atinu mu no se sunsumo se krabia o se so wakofa bibi ofoma dinamu hu ade kro ontumi hu sansa godai se de wo sa wofo ye ne bia womaye no entete kasa eni suban odo bia woma chen so ndanadi setel Kofi Same pie kwa bonten a ohum mape na na dwa sesa
ohun se mo ne pe ne nani ade yenko no dim Kofi anko ze onam free ba osi Kofi aso den pa na we de agese nyame bem na agese mu dwampa egu no super na se suban fina ba bi na ba betena mu a nyame tutu free no anya sande a Kofi sam aso den dodo nipa ya da kan se wan titi ni ye nti wo kwaka amintimi ene wo mekonso ti se oye ade papa anke ya mekan se man titi ni ye titi a me de betiti na me de atiti ni o de abeya akola abonisem English school akobi wakoda ama etere wako mi ankasa no ni hu ameba na nam so o de yesese ye no 17 akola a wo tia na won tia de unhu si bi a obeye na obetimi asesa se omo boa me dia kamani dia bia ye be fam pai bom na yehu na se nyame ya adom na se bia yehuhum bi na fi ho mamia na ni baje se saade ni fi ho na omba boa me na metimi de na ko school so amani baje se akwara ne de ni ku an fa se nti yentimi nkan se ye nhwe no nkopem kama na ho beto no eni amuti ye aya be mu wanya finhye dunsun Kofi Same a wakoto ahye no ankasa ni nua ba wanya finhye dumienu enye nua ba people nemum eyabusua eben pa awakoto no monano ne maame ene ne di nkomo yi Madam Gloria Entwi yes say now 17-year-old boy there oh yeah dey o de we Kofi Same hwe awoni din hwe ni nua ba 12 years say awo say Yesu bambone Yesu maame ne se enye sunsun bia enye sunsun krana na so odin ti o man fa so maka ya fa ni ko jail yen jail no na nanim na no so obeba no 70 ya fa ni ko nkwada bone school obeba no obehu se wi aso we nkwada bone se wan kwa ke as mama me ba kure ka se Adia we a wo pre hu o de abefunu we de mi teacher ni bia no tu yefo asina mo na mu kwala basuku fo bo dwana dwa mo na adia we say 2 minutes krendu na oda ho ni so at ye ka mu fi we na kwati say on the dey am tiase na akwase obi on we nam de no nya brebo otumi yiwie o wiwie azmemi misim brebo e kasim on ti wo mu bi da Chisobi nya di hi koso hwepe na ya koso hwe na asoni dem ana ga obi on brobo da no nya brobo obehwia tuka hwe onfi eti awofo no yesre sese wi ase wo mo mutumi kuta wo mapa no wono akwaye ba sisi anso kura na aba no maso din yeah emfa ho ne ampa the training kwani bia so de omko sua bi school ne nan fofo sisi phones ya bay any major issue phone K Asenso Limited Elton swinging wheel fixtures quality wooden chairs authentic bookshelves and found no mood transfer feel comfortable pa circle adabraka Iran clinic kwani so ubehuno Kaneshi Flamingo Road so ubehuno K Asenso Limited said ne debia kan ho asem no ne nioma te apopa tifre 0244 568014 0244 and 0243 127668 0243 127668 K Asenso Limited, home of quality office chairs and book shelves. Na nyame ya domo a wahu na ufa fura mesrew emfa nkwade nam hospital bia na obi ankwagene nkose oba a doctor for him cry the answer so ya funi wana yesa wapon o mbefa no ebi nsa ne kura na ekura om ne nhedanya etimesra unya fa fura antinenta eye Jubilee Hospital o yare na ya beje wato ho no ye de wotum papa so wahu wa opel private room kura no ya ubenya ewo Jubilee Hospital ena fe laboratory ho pharmacy edurabom ma se denti enya afa ni ebetwura drama na abadantia adanu bi maami bia hwehia no drugstore bi maami ne abruwa wode achia wonya dro ni bi na baabi okwaya we konya bi no ebo no se ne boode ena ode aba soro ho baabi esoro no baabi okbeto be no ena omususo mu ni bi ntaje se wo back to baabi a ofiri ba ena so me ko so mo se dro ne boode
ɛna ɔmo sɛ maame ɛne ɛhɔ anso na abɛnya bio we na atete kwa ukwa Jubilee Hospital a wonom ɛwɔ pharmacy ankasa nnuro gu hɔ nya afa ne ɛbɛtrɔtrɔ akɔ nante ɛna afa wo akwada wie continental afa mu anyema wo wie wo wie ya akwada no bɛkɔ weyi ne nyina ɛno so wonom ɛyɛ ne kama theater hɔ no mu a wo mo yɛ surgery operations ahodoro ɛwɔ hɔ afei ultrasound machine ECG scan chese Ahenkan counseling unit upe obu won mu a ne de na wo se wo ne kasa okuhia doctor no ne na kasa wahu nyani nyane straight forward yes me kwa doctor akotwere drama me bu won ma kasa anti counseling unit so wo ho eye clinic wo ho ti chese Jubilee Hospital there na eni ho wahu ti diabetes na to hypertension ya sheda wo diabetes and hypertension clinic e wo ho na fe enro bebre nu aya de mayen e hospital ne buon ma yesi didi wi ansa na wanom obuon ma fe no obenante akodan krom akopaduane we canteen wo hodadanti unhia nante bebre unya di waduane ko canteen koto waduane na wonum waduro kama na yare no hwrem edwane kwadu okokra insurance so omuji binti no ukra insurance abetimi e de akojubilee na asem de ho ne se Jubilee Hospital one more gynecologist ya eba na ma ho nsem a awurampoa wo hwe kan ye de nneoma tututu ye papa nti obabu one more abu ni nsa enhye da ma ye ukọ ho no more gynecologist bema na senia wakwadre wadwuma ni mu no nya asem ketwa me ka kiro sanse minim na miscarriages obu anso na fire funu na wapon na akra na sei edi nkofo konnuoma bebrem sa miscarriage no obeka se onyinse keke na ase hwe ensempi ukwa obeye operation kama de ehi operation ben fast connection bones what yes wo twire una wona nte no fibroid operation beye infertility obu ontimi nwo oyoba otimi nwo bi nyankopo amane sa nneoma bi na aye osi akwan ukwa gynecologist no wo no a obekyereche nneoma enye amankwa na ntimi wo mema ni bi wonso anso amagbada brido ebi nso ntimi wo bu obaye adwuma ne panso etuo no etu pay ntimi nkuma bo bia ukọ wonso ankase gynecologist wo de amankwa ntimi de be mam koye de misra infertility na be ma bi wo so afakọ ho ena face wo yo ba na nsuo troka bita gugugu ade kusimpe no eno so kwa me kan wo ye nsa say no to vaginal discharges eno wo ya wo ha no enti ni nyina ukọ gynecologist na ewurampoa obeye mi se nro ho pa na obabu anso na wo de no ho eya na eya se atwe apie ni nyina wo ye eho operation ti ono no eya wontai eni ho no mo hweren oba no okọ we se wo ho se si eya ka se gynecologist no wo Jubilee Hospital enu nti kọ na wo yade no muntu ho na montem ansa no wakọ wo ma kire kwan e wachem dan amantra aboabo kwan ne so new bridge na e wo ho no ma masi no foforo na nsen Jubilee dia yenim ni da frɛ 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 Jubilee Hospital, perfect health care. Bimpoma Plaza Hotel. Ode manon brofi odo. Bimpoma Plaza Hotel me pacho. Enso gugugugu. Enasa kwa weekend si. Omafo obata pa chimudane ne patem eye ayefa abadinto yi. Na kwade ne gyina bedwom pa na mpenifo chocho raba. Ni aso akode num fefefe. Ni adi nsu aso na num kwabena. Se enso akaza ensio se apetition. So ate. Na da so na num ko na ona ese no. Wo madi dwumade wani na awie no. Pebabi papa ma ohoho no. Na onfa ne tinto. Ana onko tenase ana ondan dwodwo no ho. Ayi B Plaza Hotel makasa wie. Fa ne ko ho. Ode me be wo ba be hyemensa. B Plaza Hotel akandie bia nipa hia e wo dan mu no. Ebi ho TV, fridge, air conditioner, kitchen, bibia bi wo no mo. To just go to B Plaza Hotel. Achim dan MTT di kwan so. Ena wo mo wo. Ene diem
frɛ wɔn wɔ 0249 855 396 0249 855 396 ɛna 0243 118500 0243 118500 ODI Electronics epoe mantam yanum sei titu ne odane ne potam de obua gaga to go de sia betwa hwan na betuma atake home appliances hwan na say ebema monchem de ebema no eye ODI Electronics ye nneoma e papa efe akono ne bonso eda fom ena biem utumi su tua ne ketenketen usika ready nso na asa ode aba ne ade amawo ye nneoma no so to ye ma obri bebre mfom so ba ho a ye besesa no ade amawo eye ODI Electronics pe ena obenya san hye fufufu we frɛ yen 0550 900600 0550 900600 atma boabo ye ne Ahenkan FM ena wodan krumu na adeton for me maame mo ne me papa no big companies enketo an ankese me pacho e wo so bo nneoma no hu dewuru e bi obi hyadukro bi mu onya yanko ne ubedin sa osonso onte wonka onya jade nso me nante dodo na gukrom na so de ne papa no ti wo ya papa no brana Ahenkan FM afidikase yem bo nneoma hu dewuru emfama ne nya customers mo said bia nso dwedi ebekoso me pacho ye nneoma eda fom kra ye nneoma eda fom kwa de wa ho odin beso no oba enu bedi nkomo ne aboy sanse radio yaba si abeboa adetonfo adwadifo omanfo wo mo nkronketo ankesem obi bianti nso awoton enuama no umfa so ayede ma wo enienti bra na yendidwa keke ye number ni efra yen odi ofra ade se na oton ye betumi abanchi ne abedi nkomo kama number ni 0244 290093 marketing manager number 0244 290093 Ahenkan FM marketing manager the number eno no frey yankwa yanim ewo enumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emu enumre ya na beto dwase aposifu a wachem da akwache amrantie mienu na womduma makwa akwadie ni se wonum akwakwa books ahodro bebrebe bi ewo achem da Anglican Basic School yamani boni amasafu abutua amasafu atemeka majo na woko ye asam na nkasa no ene far by to say okay so we dey make it na me dey na papa and tell me how kind na sam na etie eye nyime ya nyanya ni tete ye atemoda o town eye akuto moliafe eye school eye Anglican school St. Andrews Anglican school o hono no eye akonfo akoko good school dan no ene mo fa no eye omu books omu disuya de from 20 to KG 40 na almost any na edipo na ni na say omu ye nko bi omu sasa books ya and I said box I empty boxes etia can say busuan from that Facebook meshe ka kakraka na esi ho no books na egum ni nyina na anaye ai can say we oh the egum na ya dia ba de po curtain box curtains no etia books textbooks egu ka ni mu no aha no mo di boxes no echicha mu ehia e no mo di ade akata shoro so de be for na de tem so books almost sa na say box empty boxes na chi ni mu no so mo de almost mo ko enkan ni man temu almost be recycling papers we almost mo ya recycling ni go on ma almost so boxes TV aha almost so you know enya so omo e wo so omo sita eye mo fani books no we dis ya the name empty boxes na egugo mountains na yen fenya she no to say bia wako obi oye provisions so on the boxes are on na na nyama mo na wo fenya she bia mu no eno ena omo sita na for mo de for na ta tan ko so aye ne bibi fofo anago mo de ye bibi fofo na we na nko fo e de omo so mo passion die it is so one of them palani books no mo disuya de no eno mo kwaso sai omo de for agwa pick up na de tell say eye PTA chairman na owo school mo no no ye ni tin ko mo no chese ono no asam no sha sia juada no chemu no nya ni sie free headmaster so mo no say
see na ekoso school one and on the two on about fire at left area omo assembly member on about fire the two name so the two name no and on so two one am na watch him omo two one am na me ya adoma say and so mo san so for this anya mra se mi bi ma and dey na me ya adoma that's so mo pay ye dey omo aba atomoda MCCD office on no mo show omo nu massen to see say the be ya omo hu say ni asem ne ko ne sisi na e man tem yensa ene ya che omo ni ya ti omo no ba ko si ono de no onka ho iti onu ene omo susu na no oyi ntofo pipe say we ka ho iti sisi na ke edimu aso na omo say enya nka omo ne mu ka na man portion wo Facebook live media eno no sisi anu esi atomoda na my police station one of ho na sisi here ne mo me penifo ma enya ne ntese sisi e pa de omo ni fence bia entutwa efa no se ne e ko ne se ne e be na ne mo no so mo ye investigation na so mo ye hwehwe na hwie na de bisini mo no ombe ma amanfo so aso enti ka no boys tu ni ate wo mo ka ne yo mo dia ka ne yo omo dia no mo di omujuma no mo di omujuma omo ye man tem yensa e mo ba ko dia o se onka ho nti omo tutu na no omo na eze ye ma omo tutu na no na omo hwe na kaka no oyi nkofo pia omo ka ho ba ona nkasa die oye no se osusa empty boxes e mo no so mo na omo ko wi ade ne de na onka ho sa no pa che nti peni ko gusu ye hwehwemu so mi je beti bia no mbe mana amanfo aso ate na chese enya asam ketua kura ti ebusuanfo mra ka ne san Facebook no so na wo mo embra behwe na wo mo chi wo mo sa no na atmosphere de tete onkofo bu wo mo me koju ana wo ze ana mo papa ya na nkata na wo so mu o so abante ni mu nti o so ba ku mu na o ti sa ne se o mo na wo ko no and I so hwi na ne kaka no ana o so where ne boy fi o no na papa ya na nkata kwa ne boy ka wa ti o mo task force o mo she school ni se ba ne sa no task force o no aka o mo she school ni so nti o so ba ko ena o pa ye na o be bua no ne mo tutu na no ehwe na no and your can no pray wo mu ena man of pray please no mo pa ye no mo be fa no e mo bode o ma mbo mu de mo ye de o mo pa MCC de ya se na ye be so ma no disem ho okay safo ya dasefo ani di akireki na ye bebom ya dase no amane bo nesle da ma sa ya abusu amane bo ni amasafo an ye ne no atwetwe nkomo eti just Ghana had ye se bedwo wo sa e kan se box we minim se ya nkofo dije omo ta dije ebi mu de ya books nyina na omo de ya papers ni ade ebi mu de ya tiro crowd se de ande ti samu be dije amon dije nkwala na Anglican ho na mu wura ti mu kura mu ya manhye mo school ti na nya mobo am ko wi am books ya tiasim ewo enigide nsem mu Funky Friday na watwe ya mu amafo beke abaya brika twani okwa santimante mu a kuma wood actors no wa no mu wusi ni twafo no wa no mu wu me ahamani nkwa ayi beya bosumi kakra ntem ni nipa beya miensa de kon nan kro na awuwu a ahomtepa wa brase ni kra so wo mu ekwensu kra emu anwinsi ase egubi egumom na wu to na watwe ya mu ba konso de atoso a efa ne Patrick Safo osanso ye osofo na Patrick yo obi a oye obabunu kama kokko na bodwe fu na oyisi na won say yes ne de ne ye talent or actima won say yes Patrick Safo dudo na ehun ni din na mombra Facebook live na be hwe ni mfoni oba Facebook live any YouTube page a obem Patrick Safo ameka no asem na rawo semisi na no memene da aya homo boboso ne de toso na June 4th ena asemisi ochina ene na wotwe na we na suma samjofo ne nuaba Miss Cookie Kwansa edi nkomo na oche se ni woni de ya pan abusuafo na atwa wo mo nsurum papa na osini nuaba me ko wo Royal Lee Hotel a ewo mampon abri kwanso ewo poemantemu ene se
wɔn kɔ so mu kɔ akodi dwuma bi ɛna nam so a saa awrawosɛm ɛkɔto no na ɔse ne na wɔtweda no nyame bo ɔkyena ɛna mu bedi awrawosɛm no sei ɛna Miss Cookie a ne nua bɛma ne Patrick Safo ɛde tu dwa. Patronya oya no kware. Oko meeting wo Royal Lee Hotel or Mampong Ebri Kwanodo. Enti wasi we dide wie, but they were waiting for the person so that they start the meeting. And also opede oko swim kakra, and then swimming kakra no oko swimming and afofia to atano. But whatever it is no, meaning there onyim swimming. My brother knows how to swim very well. So I don't know. Yabaya autopsy na ende. Whatever it is, I want to get to the end of this. Oh, minya beman oni year, oni ba. 1 week celebration there Saturday by 7 o'clock. Ewo taifa. Oni ne manager ena na ya nkufu ebien na woko meeting. Oh, we nwu hospital home. We tried there wo in CPR or hotel home. They tried to revive him and apparently he responded, and so I don't know. Owo di don beko me pacho bra Facebook live na bra be Patrick Safo ubehu na ubehu ni pakro dodo na nim ni din ankasa esanso no ni ahotodin Patrick Safo oyobabunu onwoda onwareda me pacho oye Kumawood actor ono so de atoso na wotwe ya ni nua ba Miss Cookie Kwansa na mote se o chensem no mu akire tifo no Kumawood fo Yamfri Kumawood ni ambra ha se single wood fo Joyce Blessing so nye jai nanu adabeka ya Joyce Blessing ne ni ku ne mane ho sensam na ware ho samba ye nipa ba ko yiri mu kan ya agrada na agrada na so de evangelist mama pat waka bi so pa ma min say na obade o ware uku a aware jai krani kwa se wujai ena watwafa uku achi akwaware akwawo ma fofora bra uku DNA ehun sem bebre na se unim ya se utubo ba eboban ya samba wa so eti ebi buboba awarija ya ne die bi buboba eba agrada so na agrada dia ne die onu aba social media ne be kirekirem se ne ku aye se na die na Joyce Blessing say agrada so die nam kwan so ebegu no ebusua or the gospel musician to ho wakika bia kire agrada papa. This is just the beginning. Aje ewe dia shasi. Hey, eduabi wo dis wo say mumo obi ati mo are down so na da ona de wafusu. Unbreakable. Ebi egu ama. Asori bisu egu. Asori de bisu ayeka. Unbreakable. Kasesu. Gana for what say? Mo ma champagne, what say? Mi ya sengu. Hey, yo Ahenkan FM. Sirian class I am Mr. Hey, Joyce Blessing Auntie Ricardo ti uti aso dan bia sebo kan ye wo ma agrada se wati sika 9 billion akoto edan so da maniku ana niku eja ne hoso onene nya sore no eti se aso dan na kan wuram ti Joyce Blessing wote se wo kan so dan bi wo ma enti wo hwa can says I am pia uti ye ekoma na agrada straightforward nyumtuni gospel musician Joyce Blessing Atenekaro. Na enye Ghana nyumtuni ba kwa se ba ne se ye monwuma wo se yangu nipa oya ade pa one ebia ho kani hyedem na kopɛ ho asɛm kɔbɔ no nwum betensem ahwiansem atensem afilinsem George Kwabena adu adodo na fa no kwabena ana kwabena ene kwabena mi owura bi o mi kura fa no kwabena we dia na kwabena na kwabena se Ghana anyumtufo bi won ho ani wu papa ebi mu ewura nyumtomu a no mu ya nyumto adwumadie na aze do mu tontos odwa so akotontos 4 Ghana cedis no abeton 6 cedis no nyamfa so 2 Ghana cedis oze do mu si anuama no entwa ye ntene nsem ni nkyeremu. There is no record. Reason why I'm saying what actually constitutes a record label, what makes a record label. A record label sees talent, knows the potential of the talent, builds
that talent, grooms that talent, makes sure that talent gets to the top, makes sure, or else you can't touch it. Now, record labels actually invest over a period of 5 years before they start to actually see some returns because they are sure of the act. That's why I'm saying people do music in this country like buy and sell. They say, Wakoto tomatoes 4 CDs. I say, me turn 6 CDs. Now, me now 2 CDs. That's not music. That's not record label. So people actually come up with saying, I bought him that and I've done that for that. I've done it. No. If you're a record label, you know what? You can even invest in artists and not gain nothing. You don't come screaming because you're a record label. Eni amutu ye ya Ghana nyumtuni George Kwabena Edu adodo na fe no Kwabena ena mutene ne no na yemfiri hono mo na yembra ha say nyumtuni baako wonu kwa de ya rapper o kasahare no waji abosu ko ba guru wonu so de atudwa wa chese na say waji rap yes and say obia be ya rap onu kwa ya rap yes ya yampia onu kwa ya rap ibia yes akutia bo ye ya nipa no a wose wo bo na akutia no wono so se na dwimu fine wonya hwe ya beda na so waji atumu anase waji atan wani asese yakutia di wase wodwene wan wante aseti wo hwede ekokoso na wo drop a rap bia yese akutia no a ene was afi crowd onya rap bia nti say the singing line wa ene wo konti o say ene wan wase ne nsem no ya wode ba ne na ayi mu no ne rap punchlines ya na dodo ewo wonkofo epini wo mo ewo wo mtenkase wa hunti no wa trans ya adwura hu say punchlines ne say na het nkofo abubu nkofo akoma man nkofo go bananas nkofo go gaga no eninti obehwe ne waja nti say de okoni ku. I realized when I opened my mouth, the lyrical ability tears too much. And it wasn't planned to insult. It was just a rap freestyle, underground or street boy. And this whole concept, it wasn't like somebody forced me to come out with certain lines. No. Guru. And I was telling Kano, Major Mesamba. We will not say, where Major Mesamba. Sapa Panwa. I don't know what beats in a man. I'm for be agent aba me call SMS ebe na abinti me nkan kese nanado we si nanado me pa cho me ka cho bribi atwam say ebre wo me nya ebre papa mayen enti sika adman ministers nka be aka hwan so na nka fa bo ahiafo wo mamo cho mo nkronki to mu pianuan papa mo manfo di no ene enema awdo nketinketi bi yemfa fix your money ye bo asamo edifi kokobin ena ode na de sede we esa apeso se nanado omampani waka na osan tisu bi we ani dim ti ne dim dwuma eman pa we say ono ana asa de we yaba obedi se otie e wa achim dan oben akoto mole asebola no na owo divine electricals shop e hono no wo mabiem se ku ha obed ofrifuanso na ba da be to na brabo so obed se otie pa na nyumre kase no edidem anodin eye freaky funky Friday ampa edika ne ye kan so ampa pa ma akra Facebook na mfa SMS ya nisi ase mama fa ko mienu bi pena yanko ya time abrempon beba Gladys ampa ben there was a good evening abusuanfo fantastic news ya da sister gra ena beri manso actually dia ba na boshe ba misty so say wo paga na for chos yenyina yentintim why na terrorism for no terrorism terrorist for no omunso omo hu omo che kakai kaka motobi enti yenyina yenhwe na yembo ye ho ban ono nso dia ode aba no edo so yemfansi ana kusi yenko yesi ye producer ene anyumeyi eye Kwabena Akim achim asubode she ba ko pe kobike semanse boy ade ko Facebook live ani YouTube me din de kwaku anin kusi buadumene afia ampofuwa Kasiebo nasi yesi achiamupi yamamumo ni tie adwumayfo memamo